napanak naging tatalaw tasumana ukalapta kaslakala atay upang atay kait itlog na anya ngay no jakun kaya lumakaya kun kunakeng ka ipapilit mo sa agdugsa ka sa tatabo mo ka na feel mo damag ko ken ka bumukaw ka kunam tumalaw ka napil ko tilog neng na bakit ko dispensare no di tangag patenga uray ta nagumumata di ka banbanwagan ta tila ada basta nawaya bangkag taltalo ni tirata aglapitog makudisan pay kada mapakaruan ta na feel mo damag ko ken ka ay wen lakay ulitin ta na feel ko idi ubing ta kasta idi di ubrata ngembiru kempai tata nakaro di arjud mo ngem awan epekto nan alla kadi agpaknika aglune mangkina agpaisun na alumakaya kon ken bumaket ka o manugot ka kuma oray ta na feel mo ayat ko ken ka di ubing ta ingatata ma feel mo ayat ko ken ka